Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, jemaat takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang mana telah dibacakan oleh salah satu qori nasional kita, yaitu Ustadz Rizal. Atas nama keluarga besar dari almarhumah mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu jemaat takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada sore hari ini, acara takziah, dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Jadi disampaikan kepada seluruh hadirin, sebentar kita akan buka puasa bersama di tempat ini. Baik Bapak dan Ibu jemaat takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tausiah yang akan diantarkan langsung oleh Mukarram Dr. Kiai Haji Amirullah Amri Ema. Dengan ini disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seluruh yang hadir jamaah takziah, calon mati yang saya hormati. Kematian pasti kita alami, mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa yang kematian. Ada ungkapan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safina. Siapa orang yang dikuburkan tanpa bekal, maka dia seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Menyeberangi lautan tanpa perahu, dia itu malam kira-kira. Seperti itulah perumpamannya. Jadi orang dikuburkan tanpa bekal. Dia kuburu kadiga aga bukunda, seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu apa bekalnya? Aga bukunda. Dua yang sangat mendasar. Satu, sembah Allah sesuai tuntunan. Yang kedua, muliakan sesamanya. Praktis, sembah Allah sampai pengalat ta'ala. Sedang kau hita yang ada sumpah aja na semema pak sumpah aja tambah petu na pake iga patarika salah ki rokok suju ki lagi na belum tentu, apalagi kau neto mas sumpah aja na senganu memang ipadis segangi de na lolongang ipanritae ku panritae de na lolongang gila di pasito ritae. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, yang muliakan sesamanya. Bituan aja mah tempo. Kamu tempo ang barang-barang, nauleng ka barata soy de di seni baja. Di gaga barata ya soy de to di seni baja, ikan di seni kabaja. Maka jangan ada yang sombong gara-gara harta. Jangan congkak karena pangkat. Jangan angku karena keturunan nasab. Ulangin lisu sabadeta mateta, mau ceki mati to. Perbaiki salatnya. Daripada silolongan, lo kaki mah berjamaah pak, kau diterima di bangi, terima toni itu ini, pak makmum ki. Kau dena silolongan matu kila lima sige, cawe nama sige itu. Monro mi mak doming, tawe mat taraweh, lain nama gocok doming. Magre kalau mau berjamaah lama taraweh diterima ngi terima toni ini maganan rasa-rasa makurat tona doi contoh mi doi makurang dega ga mangga dega ga masumpah jangan anak dega silolongan
Ya na rasa cilaka iya. Mana kecelakaan iya pak kasih asitoni di lino di gimpetoni di akhirat. Kata tahu dia na sumpajang na kemega duit na. Ya rasa upak na cilaka iya. Mau pa irilino. Iya pak mega duit na. Jadi karena tahu baji kenjo kerja duit na. Iya meka niak murukur di akhirat. Di gimpe ko di esu ko. Ya seng upat na cilaka iya. Mau palilino macilaka di akhirat. Engkau tahu cilaka iya. Tegay na ro kasi hasil lino man rasa kung manre kusoy de sinanre kundi manre wani de sinanre kusoy. Napa de to na sumpajang napa mega bicaranda. Super cilaka iya. Man rasa toro di lino. Man rasa toko di akhirat. Kemudian yang kata tahu upet mau upet irilino madece jama-jamana madece to agamana upet anak-anak mengaji dia disuruh mas sumpah dia diperentai maka na upet. Allahu Akbar. Engkau kita diwani di medsos siaga na 10-5 na pala kurang maneng kada na pandriang enak na 10-5 pala kurang mana. Kata tahu pitu anak pak perampok terlupa koci. Alamaden nih. Allahu Akbar. Sedih pak, ada baca-baca mui pak doang anu tadi baca mui pak doang. Iga kau bima baca, karena baca. Saya kadang di anu sama keluarga na saya itu nih lo baca usah saya iga pa ko dewa baca na undi ka baca lebih baik baca aku ya na baca nu mana iko yang biasa mau baca lu pita maramalang mau bisa kata mau baca tau de toda sumpajan ku basana jali dia hobi made itu sumpajanna magelu bir jamaahna tau de na sumpajan ya hobi na masro baca ya lagi dibacae. Udah dibaca di tarumar, di topo na kasoroe pitu ngesop itu peni. Baga dia nama wari. Elo na alapona langsung natateli mana saja mo ale panu natatano. Na mate ni tata na sa mate memang mika puna lang tambangi motor king Andre. Elah wala kuwata illa billah. Sisan na baja kuratong ng ruti dua batu na kananjo motor di tatano kurang ruang batu. Padahal balik sumandri ini balahu. Jadi tata balahu. Elah wala kuat. Asura baca moki silakan. Tapi satu ita yolo iga mau baca doang. Silakan. Pure mak baca sure mandre pa iya pa tu nang kepala anak di andre ku di andre kega mundur pahala. Nawan-nawan isi ya ro nenekku biasa ya di bulu kumbah mati nulut tulu kamenyang kuni jumai nataruh kor di pintu ya kumendre ka nalepo si aje macai sir kada ka magamemo ko di lona pintu kitaro coba gara di munri na pintu kada di jai dia dilepoi. Dan itu tujuannya hanya sekedar haruman pada di Mekah. Di Mekah tuh toko itu rata-rata tuh matunu kamenyang. Masjidil Haram dirumpu kamenyang. Tapi niat nah haruman. Ini tahu sini ada mengundang ruh. Ya ro dibacae apa pelah pada puji mandre apa pelah. Mau lapo dibaca tobat pitun rupa. Tuma baca dan sumpah aja ngagi lo udah baca. Kadang itu kapang hombalahu ngari-hari makan kangkung. Masuk di guru rugi di punana bola Al-Fatihah. Baca pongko so. Saya bukan anti doa, justru saya baca doa. Bahkan kupurak ima sumpah aja onrok ya lo milo doang. Pemilo doang imange kami ki dimundri ku diterima imange ya tomak kami nggak diterima tahuni. Di apa purana mas sumpah aja lutu na
Napa makna magiro yan, ada na madece kasi totolinoku. Coba mengintrospeksi diri. Satu, matinulung mo masumpah jaga. Yang kedua, magelomuan peta di pada terpatahu. Yang ketiga, mapilih cemoki di dua itu pajajiata. Nah, itu penting itu. Termasuk menghijab rezekinya orang yang tidak berbuat baik sama orang tuanya. Sebab aku majama makututup biye. Deka ka pakai lo serai kuburu na tuwa-tuwata. Deka pa nagkakibacangi Fatihah. Makuto ko kapa moto. Peko kaya lang madaiche dalle. Iya pa na oto. Elapit tama loroy. Mabela nito dah sang sumpaja sumu. Apa masalawa ni masigena. Apa ni mapamula liyan elok matindro. Kecerahan mo to. Napay lo madaiche dalle na. Astagfirullahaladzim. Matinuluk ki lagi majama, matinuluk ki may milaw doon na bulong tentu. Allahu Akbar. Kung magkaraki, may palayano, matinuluk mo to berjama, matinuluk mo to pasadim, madecet to di padana rupa tao. Naya tutup mi rawita mo to ro na napake. Kung di starter mabuat di na. Madarito di sorong. Mungkin pa kita mata, tapi pa pinadina na ulit to ganda pa pinadina. Aga nasa kusukurukin Pak Berena po ng Allah Ta'ala. Aga sogi ni. Yeah. Di namin naman yung gadoy na rin dompe na. Tapi sogi pa pinadin na. Matuju to di berjama na. Uy ngeragi biasa. Kato di Nurul Isa. Dia sedek gana. Haji Murad. Matin ro kasi ito de gana. Matin. Ya matin itu. Uy ngeragi ro dito. Na di guru tarisa. Aga jama-jamata. Nasa mabalu po ako to di pa sa balu bukang. Dito na si aga kasi nabanuhin na si aga. Semagi supaya jamu na si kututuk kali masih berjama buang. Kada grutari sa. Ya na tu jamaah mu tu baraka da ya tu. Ya, nasa tabi macina to sa dilo di Mekah buang na sengaja moko. Ya. Baka gang kadi mulai biasa ro jigana. Sepaguru ka kasi padoangan Ustaz selolade kalau di Mekah. Kada ka kamalakang mendaftar no. Nasembah kalau na tu mendaftar tapi kuna dapi wetu na matu na dega gadui ku tambayang kada ka salah cita-citamu ya tu. Mana kaman niya ko elo ditambang. Salah besar itu. Sepeko ka balik ko na gende ya, hilangkan yang ada di otak maka ada na gende. Ya ro ka di otak lebih. Sa ni ro balik tapi iga na matu misengi. Allah. Tania aku yakin nga sanaya tu. Mesti mu todoi. Kada ka ini amalan ini de matona ule ditodo maka dadi na genne. Dia barani robate mengharap tau malalan di gurun pasir. Kumola ke di gurun pasir. Dan apulai ko deka. Bagaimana caramu mengharap agar hujan turun supaya marica cegorom na kena wai. Ya rote karo. Ternyata hasil kasih letu maturo de ku tambayang iduina. Ya, elo ni pelunasan kan kasih ko dia. Elo ni pelunasan ustaga. Maga ni ko elo i. Nasa igana misang kena kalisus. Lisus ko bicara ya roh. Ya. Jadi makanya nama ko pasal itu dia otakmu ya. Tapi yang jelas kung kejadian Dewi tai ko banyak suruh ko mendaftar. Ya. Alhamdulillah deto kasih ko tambayang lo ke suami istri. Itu. Coba roh. Jadi boleh kau tuh di niae, boleh kau di TKE, tapi mati nulu ki. Tanah ini aja jemma deh, tuh langsung maya kaduit nama koro. Tanah igare riolo maga rumah itu nasi kalabidai maga. Tanah makan batai kuman rasa-rasa. Tapi karena dia agresif, sombereki, mabesai. Dibitat tuh dibuangi. Tapi kumalampe nawa-nawa. Na boleh kutu. Eko carana. Sumpah aja dia silolongan. Napa dia sengali maca. Pati atau cau ku mak bicara tahu wah sama mana ni semana ngapi jepung api jepung aga rukuna lagi sumpah jangan dia mau apa lagi. Contoh. Nah sengita saup. Wah tak saup. Napa cecek colo malu ada sengaga ye. Api. Si sana kayak gani api lenyak ni pak pedai musuh murungi. Nasa nga salata pula di tanah ko jambang kita ki jambang
Pakok jambang ke di tanah berarti alemu jambangi stuli cerita makoro di masih lolongan. Kayak jambang buku toilet. Nasi jambangnya leta pasu ni songkok muna pa jambangi na pamapalo iya ba mana ka carita tuh di makoro di carita. Iya ro di carita si agar rukuna sumpah jange peko garo baca-bacana tepu-tepuna. Allahu Akbar. Milau doang. Ini Tommy wek lagi man rasa-rasa. Saya dari Surabaya sebelum Ramadan ada pertemuan di sana kederu Pak Kiai. Ya ku kasih asih ku man rasa-rasa ku asal ngemu. Pada suruh ku Allah Taala cukup. Magina dia mu cukup berarti asal ngemu. Kata dia desa man shalla arba'a raka'atin fi awwalin nahari. Nigi mas sumpah aja patan rakang jam mula ngenas soe. Mula ngenas soe berarti 2 ro patan rakang di matan nas soe. Patan rakang. Ya, nampak generan apa Allah Ta'ala kehidupanmu cukup. Senge cukup, ganda di papina dimu mana sih kayak de punagana ki mana ton si jayam punatina nagana. Aro. Tapi makana de pilot toke kasih manu, mak bere. Wah, tingkat kasih. May kan do yung pasipulong ingerat ke na patane anun mana tuh ke kota punangan na tahu ayar seke eta bagi 2 kada seseke pitara wajib Ramadan seke orang parang mau disaliwuna Ramadan contohnya Haji Hasan buka toko tapi yang buka toko na ulah 5 ulah 5 top paimeng nah paniro tutup buku pasti tahu nih tanya na Ramalang disaliwuna ni Ramadan ya pasarane aku seke orang para 2 haul si bawa nisab. Dia senge nisab takaran. Aga sa takaran timbangan na. Tadi jumlah doi takaran na itu emas 85 gram. Kuda 85 gram si agar doi ku dibalik ma kokoy. Sagar roti jemmat miseng. Lebih ni 2 juta si gerak apa nih 2 juta 500 gak si aga-aga. 3 juta kali nih 3 juta kali 85 sama dengan saya agak kalkulator ganti saya agak 3 juta kali 8 240 anggaplah 250 anggaplah jadi kungka duita 250 juta duita pas nih 2,5 persen magampang hitungannya tania doi tapi ulaweng agak dulu kalau emas itu adalah emas mau dipakai tidak ada niat melok dibalu elok metong mina pakai lawarisan lo mapak boti lo mendre bola elok mina pakai dia gagal niat melok balu dia nak kena seker dia gagal seker anu elok mina pakai dia metong gagal niat melok tapi kumat kada iya nak ulawak kumate ku boting anakku elo kamereng 10 gram. Iya mato anakku si waresi 10 gram. Iya ku botis berarti nak kena seke iya. Magi nak kena seke atar doina. Jadi dia nak kena seke ulaweng dek meto gagania na milok balui. Dek gaga. Terkecuali matur kalau dalam keadaan sangat terpaksa dek meto gagal lain na balui. Sekalipun dia pernah tapi ternyata pada akhirnya dia jual kok direpas seke almarhumah ijenne pekogar seke pitara dia nak kena seke pitara magina dia nak kena apa mati na dia penarap na campur Ramadan ya mina kena seke pitara orang menghabiskan Ramadan contoh melepo itu baja na lepo tau hari Senin contoh ya kilo kata kita melepas baja contoh mi melepas teh baja contoh soe arawiyenge dibaca di padongenge Allahumma lakasumtu wa bika amantu sesemate berarti dia na campuri Ramadan apa kempa 2 menit na mate dia na kena sekepita rakyat de mai kuburan ini pasu pak purena tiwi di masjid Haji Hasan Jannatul Firdaus makanya ya panitia di masjid Haji Hasan mesti pak pakai buku na catai ika mapasu sekepita rau gimana ngekoro aja bidaya
Uki mana ngi? Iga ka kurang baso aji alia uki mana ngi? Ya mana ro dicatat iro magi na dicatat iga na misengi. Si sengeng kamato koromate nang anak na loka ni laulisu. Sengaja sa palisui sekena bapakku. Manakah mulau lisu? Semate ina dari capur mo doon. Iga sana bapakmu, editan ni di pembukuan Iga sana nasala Cigau. Capa di rola Cigau bro. Contoh. Di runtut tonga sana Pak maga si mulawi taliwaliwatoi. Itu hanya mendenge. Kemudian justru ya otomatis asidekangan yagi. Sedekangan nih. Sunat hukumnya bersedekah buat orang yang telah meninggal. Maka daga sedekah termasuk nih air minum, bepa. Iya naronan niya kang ngapalana almarhumah jenek lolongan. Bajuna jar kung ka bajuna magelo ro berian ni ro. Napake to matarawe. Ang kataleko na beratoni napake to matarawe. Ang kalipa bate na berian ni napake matarawe. Pau kita kada tatulong nga kasi pakai lalu kasi matarawi pang katalako na. Lo na pakai malepo tapi de na rapi ni malepo tatulong nga pakai kasi matarawi. Aro? Kung dipakai ni aro, lolongat to ya palangnya ro. Jadi sunnah hukumnya itu bersedekah untuk orang yang telah meninggal. Ka jamaah umrah kasar boleh dibantai. Baka 10 arwah kapan kuliah umroh kuda usalah. Sebelum mati dapat sadia madeng ya rosi agala mari ro. Jadi sampai mendre di Mekah beli nanu memen ni naseng na buku memen ni kulisu ro. Si agala mari. Termasuk ya ro padoko tomatenan lito. Pasilo muat ro biasa ka. Ngapar kan manjo ka aja na upas sadia memen salam pun na mate ka. Ya mo ni rokokan. Aro jadi nafas sadia tahu amatengen na. Ini biasa dia lupai maka ko diparengerangi ki amatengen macai ki. Macai ki ko diparengerangi ki amatengen. Allahu Akbar. Ero tuna sebelum Ramadan kan saya kurang sehat, kurang lebih 3 bulan saya istirahat. Maka koi lagi dari pada celak kesehatanku, makanya saya tidak berangkat ke Mekah. Tidak keluar daerah juga, Pak. Metau ka Eropa imang. Ibu Maimun agak saya bukan ibu kro di sedena bolai di pesantren. Tuh lima kota kenapa begitu? Si sebut pawasis yang kada aku mate kak kone tudang nge mat tahlilan. Nasa sambaran nak tanya sambarang di pas dia memang ipa iga dan miseng. Dia no malasa lagi tahu na biar maderi langsung. Apalagi kuto malah. Jadi mesti berpikir. Iya ro elo di doko kaki pas sadia memen nih. Adi jemar pakai puren pakai oko pas sadia memen enjo. Enggak pakai kan malak kuantus tas. Mana malak kirisan genna. Iya. Tegang kena kira-kira tega. Haji Alia biasa tahun ini more. Allahu Akbar. Saya Ramadan ini kena biasa Ramadan badan kemarin ya ku sehat-sehat mau ada macam nek gasing. Madari kema bicara bak kalima sekarang ndak bisa. Subuhku lagi. Kenapa si agak subuh saya pergi ceramah. Mohon rumika dibulai. Berjama lokasi kadi masih geli suka kupure. Soal undangan kadang-kadang kalau saya sehat mungkin. Sedih-sedih dia ikut capek-capek deh sih. Allahu Akbar. Nah sekarang almarhumah ya roh bicarana mate istilah ya roh sitonganna dina mate lece on romi. Jadi ya ruhna nyawana. Itu sekali-sekali na tali sebolana. Maka agar na jaman aku. Mapuasa moiro anakku. Ya rona itaro. Ya naro ko taloma seraku buru ya ko elok itu lisu gora ya ro nyawai. Nasa Cina pe mulisu. Wa jiali lokan siarai aja masita. Kadani masita walia Cina pe mulisu Cina pina onro ko yolo.
Saking senangnya orang itu kalau disiarai. Di saat anaknya mau pulang, namparang ina secinapo pa mulisu. Magi ya roroi na ite anak nangka. Na itai. Jadi jangan membiarkan orang tuanya terlalu lama itu menunggu kedatangannya anaknya, tidak pernah anaknya datang secara. Kalau salah satu guru biasa di sedena katudang tuanan atau polena na setabai puang uki ka ngapa doang papa kalau modalle makanya guru tamana kau padoang makromu kutana de na sidapi na sunasumu na sebab puang tapi macin na to lo Mekah makanya guru tahu cocok di mutu balik agaknya macam mamuga na sengero riolo siare-are oto rentalku makokoe capu mana ni roto iro proman ku balu iro riolo si agar rukoku makokoe makontara mika bitu ana masola jama jamanna aku tanah guru tanah setua eto movie puan aikin di na semaita ni matena puang maita ni na sepura mokro lomite kuburuna na sewetu na mimate ku antara akhirnya guru ta celi guru tanah makada mau pat doa ngaga mu baca mau pat doa ngaga mu baca mau simak mau simaki makomatomi ko tu ada gaga langsung masih sampai kau gani balik puan naselokan udah lo serai kuburu na tomotoamu poli pa ko serai na muliso pa makoy na pano kuki kapat doang aro sabab mau pat doa ngaga mu baca karena ada yang menutupi ada hijab ya na tu ada taidi ada na to bude pure boting langsung di TV lama ser kuburu agar semua madecing dalekmu iseto itu matoamu isengi nenekmu isengi kakekmu ya dan itu kuburnya apa deceng itu tembok-tembok tuh meskipun ala kadarnya tidak usah terlalu mewah tapi ada ini tanda-tanda jadi matu kuburuna almarhumah jasman bersaudara pikir-pikir tembok itu nama kenapa mesti di marmar pa ditegel marmar itu nama mesti tapi sebaiknya ada tanda-tandanya sebagai kalau kaki siara diseng maka yehe masyarakat bukan sekedar bawa bunga itu nomor sekian mode itu mati bunga pak imeng karena itu bunga tujuannya hanya haruman agak balik bacanya asik tuh bacanya Fatihah itu yang sangat penting. Cuma ya roto riolo, pamaderi di kuburueng, kakoto sapi, katedong, natalo tainda, mati sisa ngete bunga pandang supaya di mau nero bauna tai sapie, nataro ini bunga pandang supaya enak rasanya di situ duduk untuk baca surah Yasin. Ya, man dakhalal qabra faqara surat Yasin. Niki kita mah di kubur kengena baca surah Yasin. Khafif azabi ahliha maka diringankan asap terhadap penghuni kubur itu. Aduh. Ada berwangi gana pak baca Yasin ku tuh. Biasa dia pernah pura sedih, nasi kadang kesel mobil kadang gana baca pipu man. Iya na tuh perlu na anak-anak na maca tuh ngaji supaya jangan tahu disuruh ikut tuh nak baca ikut tuh nak baca ikut tuh sedewi sengi inang sal nau boleh baca inang sal nau sede tuh apa lagi kalau Allah ada pale kalau Allah ada sesipolo mi jadi sana mu tuh masa mu kalau Allah ada de tuh nih seliwakmu tuh natuli diang kali ngamoro kalau Allah ada nama-nama si kayak mana sih Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan jadi almarhumah dia agana jadi jasmang yatim piatu toni ro pada ini gagambo na dito ni gaga indo na tapi setongan na yaron anak kumalopon itu taniana dia seng anak yatim panay seni na urus alena dia seng anak yatim di panay seni na urus alena yaron na bitaro lokani man lepe na ite na teri banyak na bitam mamparang mamu terina na sedega ga amboku na deto gaga indoku
Nawita si loko baju baru maneng ya dewa baju baru pada gagain dombo ku anak bicu de na matru na bita lo de leperenge na le de loro na ina palisi di bolana na cemmei na pak bajui na pana rendre pai melisu di masigi gelona rompe na bita aja nak lama kadawa berarti ya tu mata jeto angka tu meliang baju baru tania nih anak yatim ini pak malopo nih. Kemudian jangan selalu ada di benak berharap kepada sesama Pak Yatom itu menolong. Berharap kepada Allah, berharap. Makanya tong kepak doang Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwaka. Maka dia pangulu tali menengeng kain remusil lopor bulue na wajaka kufung Allah Ta'ala. Itu baca ingin Pak dongeng apalagi narik ko nabaca narik ko tuda ni pagkatoba jumairi watuna makatoba makbul padongan itu tuh. Allahu Akbar. Saya bicara begini Pak, saya anggap semua keluarga yang hadir ini dan madece tai senna. Saya berangkat juga dari nol, dari tidak ada apa-apa. Mabayine ka daga warang paraku kasangadina motor ko di starter lo pipolutu ena pa merung. Ilo pipoluto ena pamerun na kay pamasena puangi alhamdulillah ko sukru ki paberena puangi wingeramu pi biara seron ka motoroko Vespa talima ka diasa pa istri naik di belakang anak telu pa lahirnya ri kembar yakmal yafdor 5 ki sedi motoro Allahu Akbar ya kalau di malepat tawe karena jadi bidaya maserti lipa pakai malepe ya konar semakna sika magir tuliak di wering maga tofir na ya mak bere itu selalu dimunculkan dalam perasaan maga bina ya mak bere jangan selalu mengharap untuk dikasih Pak makotomi kutu teru tapi kutu liman niaki insyaallah di suatu saat saya akan memberi bukan saya selalu mengharap pemberian supaya nafak dufaki wong Allah Ta'ala Allahu Akbar motoma pediki kudega gamisay makadama pedik idi to na tagetun idi wong Allah Ta'ala Allahu Akbar asumpaja ni patan rakang ramulangan na soe ya na tuli aja tuli mapangiwang makalabineng pa ya tempat tolak dalet tu mele movie dega aga sikadakadai di makalabineng apalagi ku bahasa kasaratona saya di makada Sunda lah saya di makada kabulama awe dega agak buruk kabut mak jama makotom itu. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Saya mau ajak seluruh yang hadir untuk membaca suratul Fatihah, memuarei barakatna kuai tau papahalana suratul Fatihah, tatepai lauri nyawana almarhumah Jenne binti Cike. Al-Fatihah. Ya kena boleh yakin saya selalu saking wasrawat allatina lam ta'lim wa bi'alim wa alhamdulillah wa sallim ala sayyidina Muhammad Allah balik thawaba makarana min suratul Fatihah ila ruha al-marhuma Jannah binti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha Allahumma la tahrimna ajraha wa la tamkinna ba'daha wa ighfir lana wa laha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu la hadi ila al-yaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.